Malungil kap singil mira kamiwar atar belal no sumilo me oreng setial mo me seringi at TMC channel 8 tamla mo temela mengal ay sa may kagida gen mengal ay sa dilu barabal wadal bok malmas kamiwar el alta mo. Sel kotal mengal ay sa isela fisheries ministerial meeting el blaring irabulur belaw. Kita mtingil wase abulur belaw a member PNA tia sel Paris to the Nauru agreement minister sel in charge of fisheries ray gay gidel belul uldimukra sila PNA amlo sab iren be meeting ra ministerial meeting blel hostering ya belur belaw ra mlaring sira kalmla mombre le club say tulu reception ra kasus mlaring ra Palacia Hotel el Tamil Sada kakarusel tokol gire la management ma conservation ra tuna ra tiya katil belur belaw matiri ka legal baby ra belura Pacific member ra PNA ngara alsil tiya kital meeting ra PNA Tamil South ra sel budget tira maigel gukura strategic plans ligay kital belur ngara PNA sorry mo implement el gire la torangi kel madire kal le consider sel request ra belura Vanuatu el motion ra belur belaw maigel baby ra pelura tahiyol member Paris to the Nauru agreement dire kal sorry del mo parte sel program ra PNA long line vessel day scheme tia sel loltrawa days sel mura tirgel other omangit ito maari yang ara era the belay kay kidel pelura Pacific kada malmol mara mengal ice makadukuk ngara isela tokurangi kelemera isela tokura housing magida madangali sel 15 million el soft loan el belur belaw ang belura Taiwan adol tirakra ay setiang lara house mura senet temla pasra senetra second reading kada madangali isel tiagit el 15 million el mura imala Palau Housing Authority madirek mlaring House Bill number 10-108-10 el create National Housing Commission el mo implementa kaya del tora housing e direk mo mrula housing policy kadol tirak ra ay siya kabelmenta hamalat kulwasen betukar other belaw tirgel first time homeowners sa madirek tirgel displaced del adel diakablirir en sorry ra swala kabelmenta pol tilgi belbeo tertir el malaya artiaki del loan e direk mo beo tertira haraw edir lo sisulta men wayal sorry ra bol betokol other belawa mula liri le toltira kra aisya kabelmenta omka dolwa sen ngarengia housing crisis ra belur belaw kabelmenta mo subsidize ra itay del Palau Housing Authority ra $10,000 el subsidy mo trigel adal tira mo maling at itay del udo direkal tianga mo imala Palau Housing Authority mar other belawa mo o giway kay gidel kakarosal pala silbol rula ay gil relevant tel agency mo mga mokler tiyang mo sabela hopefully betokol blaya mo to ora belur belaw matirikal trigel makikaril other belaw tiraka le move out tra lang clear sorry mo blay yung malungil te alal mortil kata kukara isela lara housing mura hakuk tokoira trucks madol tirakra ay sa kadamadangali isel gel Mike taman ngia lel arrest ngira airport ra huiping lulaba trucks madol tirakra ay seng kanga detain der elang ngara kalbusra huiping mlatwa da mayang aisel mo huwa isela president former president Chanson Toribio ma journalist totangali Mr. Moses Aludong al sorry mura huriping el mo visit rang kay gidalat kuk masanga situation na ringi hopefully lomdas wal muru ringi o bangkal atal mirabulur belaw siya en goal ti madol tirakra ay sing former president Chanson Toribio ma Moses Aludong Mr. Moses Aludong adalang kalat hedi lura rasyal waset tamong al malas mal lobang kalat al me belur belaw dire kal ngaringi adra huriping el galbusra plila galbusra belaw el altaim mang ngaringi speculation el wase kalel el bol luula tiay kit lomro lire kalel sabe el moringia exchange
masaya di baby ra tarakamin tra Mr. Ludong tol tirak ra ay se tirak nga mo maral mura huriping el tiyak at sal matingil wasing nga sabi il mokut makli dito di mo malat ka make sure ang kal avangar sale safe dire kal low ring al wasing mo sabi il ngul me mirablu belaw kata malmol marami ang alay sa makata huk ngarse mura isilabli la pulis mabli la pulis re ilangan gel Mr. Gaten Ginto lamla hire il MOBSL Deputy Administrator Director yung ka nga pa school el emle PIO le Public Information Officer Ministry of Justice manguludol lobang kamamar adra medial malble effective dol tirak ra ay sen kuk mlomre kerse gidel tra posisyon mlor ti ay gidel LBSL Deputy Administrative Director ma dol tirak ra ay sen gel Mr. Ernest Ongidoble niya Chief of Staff ra Vice President o basel wayablel ngar alela gaden gintol low ay sa information rabli la pulis el mer kamamara adra media may kay gidel gim nga o ay sel mer kamiwa rather belaw kada malmol marami ang ay sa makatukuk mura isela PNCC by the way PNCC am la muringi aba isel CEO ringi al Mr. Leo Benteriong nga nga amlo milingil tra adra board manglo CEO ra after al acting al CEO ra PNCC kal Mr. Leo Benteriong amle CFO ra PNCC since 2014 sila April ra ilal rak diak 2017 amle mlo acting CEO ra PNCC kada mlang tikingirar adrabor del mlangil team ng PSLC ora PNCC real alta makata malmol Marcel isela PNCC tra malungil ay sa PNCC real alta hamla connected del mura PT wave ngaramong imle gel sim card ra PT wave atim lakad sa pedrola loading wa kuk pepi dating walo pa sim card ra PNCC di el alta meng PNCC ang mga crowd yor mabay June 3 ra ilalbuil tiang niaos ang mo sa ila ay geldeng walo ba sim card ra PNCC lo makadong yo text ra ding wara lo ba sim card ra PT wave tiang malungil aisel mo sa ila text sa makul moray kay gidel kakarosel lugombali lo mruda tyo sisin mukteral Tokoira Communications se malungil ay se direkal tara isila PNCC am lamor niya online store PNCC man sabi emal tingara internet marara tabus malube ka marara siya airtime malube ka marara internet card direkal sabi emal guk marare sendringil gift matyang malungil ay se sukuman suamal marugat yang kati mo online mura sel PNCC palau.com mura online store tire erulia transaction ra malungil sa edel kuk la closest tawangi di online marara igel so amlo mara PNCC ra nidiligir ra anytime as long as ka connected mura internet mas malungil isela PNCC kada malmol marami ang ice kuk ra isela PNCC mura Tora School matiyam lo labong al aisen lo sabi kalungul mira il algap singay still PHS class of 1984 lo mura il al 2019 il mrosa scholarship sel mura ngal kal tuwa para Palau High School magol tirak ra ay se il adra kaway yablil katengil tira sorry il malatkal mo o masteria scholarship mo rin kilkot el mlarba bating ringil ngal gradil madira kan kilkot el mlarba bating ringil ngal gal sa alma dol tirak ra ay siya kuk ilarak da tirul mo el mamlo sab il give 4 scholarships el wayal initial el kura launch at kay gidel el scholarship el award ringiya Palau High School class of 1984 masedi tara may ang al-ice no sabi kal ngulme lo labong al-ice ra il altal Sunday no sabi kal
Yung Milo giwa may angal ice, edi ka mo be sa klukuking graduation ra Palau Mission Academy maka takang loy tita al sungo de boda attend the witness ra graduation at kirikil graduates ra PMA ra al year 2019 nga rin ira klukukol June 2. Maya may angal ice no sob ikal malme ko mal masaw lo meso oreng ra TMC channel 8 nga kang klika olgaril ya ay samral may igang masilguk mel sande kluk tel melo lapapes ko mal masula.